kugosha motore kwagire uthikiri wake mutheru David wale hinya wothe na ningĩ wĩna mũno nĩkũhĩtĩtie njĩra yaku tũgaturwo ta mbũri ciũrĩte nĩtũrũmĩrĩre mũno maũndũ ma ngoro citũ na merirĩria macio nĩtwĩhĩtie maathani maku o ta ũrĩa nĩ ũndũ na ũhoro wa Kristo Jesũ mwathani witũ na ningĩ twĩna mũno tondũ wake itikira gũtũma tũthu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo asiyependa mwenye dhambi afe ila uache uovu wake awe na uzima, naye amewapa wahudumu wake mamlaka na amri wanene kwa uwezo kwa watu wake waliotubu na matakatifu, na mwisho tufikie furaha yake ya milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tunarĩa mwathani ithe witũ igũrũ rĩĩtwa rĩaku rĩamũrũngana na ũtũhere mehia maitũ o ta ithuĩ tũrĩa matwĩhagia ndũgatware magerio-inĩ no kũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Tũthomere ithomo. Kuma kamũhari ka mbere nginya kamũhari ka mĩrongo ĩrĩ. Harĩ gũthoma maathani mothe marĩa ngũgwatha ũmũthĩ-rĩ, na mwĩhĩtwa atĩ nĩakamahe, na ũririkanage njĩra ĩrĩa yothe Jehova Ngai waku aku, kana hihi nĩũrĩmenyagĩrĩra maathani make kana aca. Nake agĩtũma wĩnyihie na akĩre ũndũ namo marĩ kĩndũ ũtamenyete kĩrĩa kĩo ona kana mathoguo magakĩmenya, nĩgetha akũmenyithie atĩ ti irio ciki itũũragia mũndũ muoyo, no rĩrĩ kiugo ũkĩiga. Tũũra ũmenyete na ngoro yaku atĩ o ta ũrĩa mũndũ ahũraga mũriũ, ũguo noguo Jehova Ngai waku akũhũraga. Nawe menyagĩrĩra ona irĩma-inĩ, na nĩ bũrũri wĩ ngano nyingĩ na cairi na wĩ mĩthabibũ na mĩkũyũ na mĩkomamaga. Ningĩ nĩ bũrũri wĩ mĩtamaiyũ ya maguta ona ũkĩ. Ningĩ we wĩ bũrũri ũcio ũkarĩma-inĩ ciakuo nĩguo ũkenjaga icango, nawe nĩ ũkarĩaga ũkahũna na ũgocage Jehova Ngai wa ona irĩra cia watho wake wa kũrũmĩrĩrwo marĩa ngũgwatha ũmũthĩ. Gũtigatuĩke atĩ ciongererekete mũno, ona indo ciothe iria wĩnacio ikorwo ciongererekete mũno. Hĩndĩ ĩyo ngoro ya nene na wa kũmakania na warĩ nyamũ cia thĩ ikũhenia ta mwaki ona ing'aurũ, nayo nĩ thĩ nyotu mũno kũndũ kũrĩa gũtariĩ, nĩguo agagwĩka maũndũ mega matukũ-inĩ maku marĩa ma kwĩigĩrĩria. Nawe ũcoke wĩre na ngoro kĩrĩkanĩro kĩrĩa arĩkanĩire na mathoguo na mwĩhĩtwa kĩrũme wega o ta ũũ gũtariĩ ũmũthĩ. Na nĩgũgatuĩka atĩrĩ, o ta ũrĩa ndũrĩrĩ irekwo iria Jehova o ta ũrĩa ndũrĩrĩ irekwo inyuĩ-ithomo ritũ rĩa mbere Ngai arathime kiugo gĩake. Nĩ ngatho kwĩ Ngai gwĩtĩkĩre tũrũgame na igũrũ tũnyitane hamwe na Kristiano wa thĩ yothe. Mwĩrĩtu etagwo Mariamu wagĩrĩirwo nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru akinya hĩndĩ ya Pontio Pilato akĩambwo mũtĩ igũrũ agĩkua agĩthikwo agĩikũrũka kwa ngoma mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ. Mwathani aroikara na inyuĩ. Nĩtũũĩ Mwathani tũiguĩre tha. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ tũikaire thĩ. Ngaithĩria ngoro citũ thĩinĩ witũ. Thara ya mũthenya wa kiumĩra wĩtagwo wa mũthenya wa thutha wa mũthenya wa kũhaica igũrũ. Witũ Kristo wathire mbere itũ na nĩwe ũtũũraga na ũthamaka hamwe na Roho Mũtheru Ngai ũmwe mĩndĩ na mĩndĩ. Tũthiĩ na mbere na kũhoya Ngai tha rĩngĩ nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwana witũ. Amen. Ndaka ũkũhe kwaya nĩgetha magoce. Ndaka ũkũhe kwaya nĩgetha magoce Mwathani.
tukeisugamira iguru kanitha. Hallelujah. Hallelujah. Tolera ila mitorohe ya hapa roho. Umere yora mwana tena kule mwana
tũgũcokia ngatho. Sana kwa sababu ya watumishi. Asante sana. Madhani ya mwisho. Wanesa asifiwe sana. Basi kwa niaba ya chidikoni wetu na parish Namaki wewe wa watamu nao. Madhani ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia pozo wote ni wewe wa watamu nao. Ni najua pengine hapo anajua wewe ni wa maana sana, kwa sababu bila wewe hatuwezi kuwa na kanisa. Etigo, wewe ni wa maana sana na tunafurahi. Archdeacon wetu ako St. Andrews Limuru, na kama kawaida hawezi kuenda bila kutuambia tusalimie Wakristo wa kanisa ambalo wanasimamia. Je, mmepokea salamu za Archdeacon wetu? Kazi na yeye sasa siku ya leo, na leader wetu ambaye tunayompenda sana, tupigie makofi. Wewe mwalimu, wote tunapenda pia mzee kwa sababu ndiye anakupea ruhusa ya kuja kufanya kazi ya Bwana. Mzee, naomba na mendenya mingi. Mother's Day, anga Mother's Sunday, anga Mother's Union. Na yenye tawache hiyo no adore. Hiyo ni mnatudanganyaka hapo watu wengine. Thank you. Kwa hivyo mothers, happy Mother's Day. Na watoto wa Sunday ni sawa, bado wewe ni mother. Haleluya. Ikiwa ako kama kako senior na mama Cynthia, kwa hivyo hapo ni sawa, you are a mother, na kako senior hapo watoto wewe wanakuita mother. Haleluya. So haijalishi ile kategori mahali uko, bado wewe siku ni yako. Sunday school mko wapi? Haya. Wow. That is the way the Sunday school wanaishi. Happy Mother's Day. Nyoosha mkono tukaweze kuombea mothers. Ikiwa wewe mwanaume, nyoosha mkono ukielekeza kwa mother mwenye karibu na wewe tukaweze kuomba. Baba, kana hawakukata tamaa, twasema ni asante Baba Mfalme. Tunakuomba Bwana uwabariki, wainue, waongezee nguvu ili Bwana waendelee kufurahia ile kazi wanayofanya kama mothers. Baba Mwenyezi Mungu, twasema ni asante kwa sababu utaendelea kusikia kila mmoja wao, na akikuomba utaitika Bwana na utamtembelea na utamtenda. Thank you. Let us also appreciate Reverend Gabo for that teaching. Thank you. Muthenya mwe. Normally kananeli kanagia ciana ciakwa itekwiyenda na vitori kanagia kare ũguo. Today ati mwathani amahematuko maingĩ na mũtikahakwo karuma na roho ona mahĩndĩ matikageke mũgeni ũrĩa warĩ wa kiugo.
Tafakari katika siku za fanaka, uwe na furaha. Katika siku za maafa, utafakari jambo hili yatakayotokea baada yake. Baba, tunatukuomba kwa sababu kupitia kwa neno lako kubarikiwa na wewe. Twanyamazisha sauti zingine zote katika jina la Yesu Kristo, ili Bwana sauti yako pekee ikaweze kusikika. Walikosa ama walikataa kusikia sauti yako, na mwishowe maisha yao yakawa mabaya. Sisi Baba Mwenyezi Mungu tunataka kuendelea kusikia sauti yako na sasa usiku mama Joa ananiuliza, sasa uko wapi? Nikasema niko tu nauma kila mahali, kama nimepigwa. Ni vile tu najua hapigani, pengine nikafikiriani. Sasa sababu nilikuwa na imagine, sasa nitaambia my brother Mvino, naomba sasa wewe jipake sasa ni wewe nani asubuhi ujue vitu utafaa. Na nikakumbuka nilikuwa nakumbuka nikipeana testimony na inapoelekeza pia yale tunasoma siku ya leo. Wakati tulialikwa kwa kuhubiri kule The Fathers kule Embu, na sasa mimi nikaharibikiwa. Nililala kama nimeajiriwa kuenda na huko na kurudi. Sasa kufika kacho wanakata. Tunajua vile kanakataka ndio mshikani. Sasa sio mbao, ni mti imekatwa. Kurudi mali nikana. Sio kufanya hivyo. Lakini rohoni mwangu naambia Mungu nisimamishe tu. Nisimamishe. Baada ya dakika kama 10 tu nikajana tuendelee na Kikuyu service, alafu baadaye do you know kwa Kikuyu service hata niliingia pulpit. Wakati kuna mambo mengine tunajiuliza hii imetokea aje, lakini tuko na Mungu mbinguni. Haleluya. Leo ni siku yenu. Kabla sijafika kwa neno la leo, Sunday ya mwisho nikitoka, sio ikiwa niliwaambia nikitoka huko, lakini najua people zote na najua na Eliadim, ndio hii mipango yote tumeweka, within no time wewe umekamilisha. Sasa shosho akaja kwa ofisi, sasa nataka kuona mchungaji. Sasa mimi nimeenda hai, lakini haiko karibu. Utabii natoka Rwanda. Kwa hiyo kwa Rwanda uende umpigie simu, mwambie kasema ni sawa. Na sio kukuzaa tu, alizaa mchungaji na akazaa mchungaji mwenye akona akili. Anafanya hivi. Alikuwa akiwa anaandika. Ngoja nifungie hapo hiyo ingine sababu ya. Na baada nilitoka hakuniuliza, hakuniambia nipigie baba. Hata ikiwa baba hayuko hai, hajui. Mbona the boy child. Hapo ndipo ni mwezi wa Mei. God, money and the Christian clean ways to financial freedom. Na wakati unaweza kupata utajiri kwa njia isiyofaa. Tunaona hivyo, na hatuingii hapo sasa. Hiyo ndio mahubiri ya leo, kutajirika kwa njia inayofaa. Na kwa sababu ni kwa njia inayofaa kulingana na yale Mwenyezi Mungu anataka. Sura ya 7 mstari wa 13 na 14. Tafakari vyema kazi yake Mungu. Ikiwa tunataka kutajirika kwa njia ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu unaporudia na unaporudi nyuma uangalie, utaona ya kwamba mahali uko siku ya leo, hata sasa tunapoongea, Kumbukumbu la Torati sura ya 7, ya 8, ya 9, ya 10 na 11, anazungumzia kuhusu upendo wake kwa watu wake. Anawaonya kabla hawajafika kwa ile nchi alikuwa amewatengea. Ni kama kuambia wakati Mungu alikuwa anawaambia kabla wakati
ikiwa ni kuwaonya ili wakajigambe. Na ndio Biblia inasema tafakari vyema kazi yake Mwenyezi Mungu maishani mwako. Ndio wakati mwingine nimefiwa na breadwinner. Haya, nilikuwa kazini nikafukuzwa kazini. Napo tafakari vyema yale ile kazi ya Mungu maishani mwangu, moyo wangu utamsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukitafakari yale Mungu ile kazi ya Mwenyezi Mungu maishani mwetu, tutafaulu. Mstari wa kwanza, mstari wa kwanza hadi mstari wa 6, Mungu anawashauri kukumbuka maisha ya jangwani. Kumbukeni, wakumbuke maisha ya jangwani. Wasisahau Mungu. Wakumbuke maisha ya jangwani. Alafu anawaambia msisahau Mungu. Mambo mawili tu. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu na kutafakari vyema ile kazi Mungu amefanya maishani mwetu, kuna mambo mawili ningependa kuzungumzia siku ya leo. Ni kukumbuka na Mungu wako. Na jambo la pili, usisahau Mungu wako. Unaponisaidia mwambie mwenzako kila madhani ya mwisho. Unajua naweza kukumbuka mahali Mungu alitoa lakini nisahau Mungu. Lakini mambo mawili yenyewe yanaambatana na ikiwa Yesu Mungu. Ya kwanza, kila wakati kukumbuka ile kazi Mungu amefanya. Na Mungu alikuwa anaambia watoto wa Israeli, mkumbuke vile niliwatunza jangwani. Na niliwaambia haikuwa bure, bali ilikuwa tu niwafunze kutii na imani yenu ikue kama watoto wangu wenye nilichagua. Sana. Kungojea Mungu akutendee. Mwambie mwenzako tungojee Mungu atutendee. Madhani ya bosho. Tungojee Mungu atutendee. Alikuwa ameweka wakati huo anawafunza, ndio maana kila kitu walipata. Iwe ni mana, iwe ni maji, ilikuwa tu Mungu anasema hii inatendeka. Ndio maana Biblia inasema neno lolote lile ambalo linatoka kinywani mwa Mwenyezi Mungu unaishi na hiyo, kwa sababu Mungu alikuwa anasema piga hapo maji. Mungu anapeana mana na chakula kingepatikana bila kupitia kwa vile Mungu ameamulisha. What happened? Ilioza. Sikilioza. Mana ilioza. Nao wakashangaa. Kwa nini? Kwa sababu hiyo haikuwa njia ya Mungu. Mungu alikuwa bila kulinganisha na vile nimewaelekeza itaharibika. Hata hapo itaharibika, lakini wao wenyewe waliona iliharibika. Kwa hiyo ndio tegemeo letu. Mungu atakuwa tegemeo lako tunapofikiria na tunapozungumzia kutajirika kwa njia inayofaa. Tunajua ya kwamba ikiwa ni kufanya Mungu tenda, na Mungu akatenda. Nikaamini ya kwamba hata leo atatenda, na hakika ameshatenda. Akisema atatenda, anatenda. Mtaweza kufanya irrigation, na kweli wanafanya. Wanyama watapata maji wa minerals. Hii mawe yenye ni maana sana. Inaweza alikuwa anawaambia huko mahali mnaenda hakuna kitu mtakosa, lakini msisahau. Lakini akawaambia ili msije mkasahau mahali Mungu aliwatoa, ili msije mkasahau Mungu wenu, muwe mnamsifu. Roho ambayo itaendelea kumsifu Bwana haitasahau Mwenyezi Mungu. Haitawezekana, kwa sababu kila wakati roho yako
inaongelea Musa anaelekeza, anasema ndio mnaweza kusahau, lakini msifikirie ati ni nyinyi wenyewe ndiye awapaye uwezo wa kupata utajiri. That is why, ndio maana walikuwa naambiwa wasisahau Mwenyezi Mungu, na sisi Wamukinya na KK wanaweza kumwingine. Mimi hata nashangaa sana, nasema Mungu, wewe vile wewe unaishi na huyu mzee KK, siri zenu mtu haweza kaelewa. Mzee KK anatoka huko nyumbani kwake akiteremka na mguu, anakuja church na anapanda tena na msimu. Mmeshamuona? Msifu Bwana, hatutasahau kamwe. Tukiendelea kumsifu Bwana hatutasahau huyo Mungu, bali kila wakati mioyo yetu itaendelea kumsifu Mwenyezi Mungu na yetu rohoni mwetu. Na ndio amri ya 10 inatuambia do not covet. Si ndio kweli? Ni wapi? Si ni rohoni mwetu. Na Adam na Eve walikuwa wamepewa kila kitu, ya kwamba yeye alisahau akaanza kuabudu miungu. Na ndio Biblia inasema unaposoma 1 Kings mstari 11 mstari wa 4 ya kwamba bibi zake wakabadilisha moyo wake. Battlefield. Ndugu zanguni, sisi wenyewe tusifikirie potea njia akitaka. Kuna jambo lingine limechukua nafasi moyoni mwako, sasa linakufanya uwe excited mahali unafanya lakini sio halali na sio njia ya Mungu. Na kanisa imejaa watu wengi wa aina hiyo. Unapotafuta utajiri, hata afya, hata fikra zako pia. Na kuna wengi hata among the politicians, tunasikia watu walikuwa viongozi sijui wa CU na nini, kwa sababu tayari wameondokewa na uwepo wa Bwana. Basi sisi wenyewe, naomba Bwana Yesu asifiwe sana, kataa kuondokewa na uwepo wa Bwana. Ukumbuke mahali Mungu alikutoa, lakini ukumbuke hii uliipata kwa njia isiyofaa. Na unajua kwa sauti hakata nyamanza, au kwa sauti hakata nyamanza. Thank you. I would like to appreciate God's devil. Thank you for sharing. Shumete mĩgũnda-inĩ ĩyo, biacara icio, mawĩra-inĩ mau mandĩkĩtwo na kũrĩa kũngĩ Baba, twakũũria ũciamũkĩre. Ngai witũ na maitũ, Ngai witũ tũrathimage. Arĩa maracaria mawĩra, Mwathani ũmahe gwa kũrutaga wĩra. Na ũtũteithie Baba, toguo twahunjĩrio kũrutaga wĩra kũrĩa Mwathani. Tumkumbuke Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Niko Ngai itondo yo orio koragwo witai nigetha tuhote kumenya muigana wa akristiano aitu itivirio oigire ni ekwenda gukorwo ahingurite makanitha mwekiria ma 10 na so far nituhingurite makanitha maingi muno na ithuĩ kĩrĩa tũgakorwo nakĩo mũthenya wa Sunday, indo iria ciothe tũkaheana na ndeithia nĩ mwanake ũmwe tafadhali Rudolphic, chukua zile bahasha upatie kila mmoja dhini wa muda wa mabruki. Tuko pamoja? Ndio ilivyo dhini wa tondu ni kuheana waya nito. Leo nitugite na muda wito na tuina kanitha wito. Besha cia kuniga kinya
na Ngai witũ nĩ akagocwo nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, na kĩrĩa ũgekĩra hau no gĩgakwarĩrĩria ũmwe, tondũ Ngai witũ nĩ 6 June, na koguo mũikare mũkĩririkana ũhoro ũcio. Nĩ tũgĩaga na mũthenya wa kũrathima andũ arĩa matũtungataga, na ũngĩcũmarathima kũringana na ũrĩa Ngai witũ atũrathimĩte. Ũhoro ũcio gũkinyia